Yamaha MT-15 tahun 2024. Harga selling price RM9,480. Okey, next. Zontes 350D tahun 2024. Harga selling price RM19,800. Okey, next. Yamaha YZF R25 tahun 2019. Harga selling price RM11,000. Okey, next. Yamaha Tracer 9GT tahun 2022. Harga selling price RM52,800. Okey, next. KTM Duke 990 tahun 2024. Harga selling price RM79,800. Okey, next. BMW GSA 1250 tahun 2022. Harga selling price RM107,800. Okey, next.